Salamu alaikum tukufu. Kwezi wa Komori, kwezi wa Nama, mzee mjalaka malamlio nganywa nono. Nyezi mjalia ni muhamwema. Mjalakari umwaha ujao ukane naheri nasi amanda unu kamwa benzi. Leo rijabanu leo rihadisi mbavi rionise diferensi ya ufanya siasa na udea. Rijabanu leo wa Komori wa rambuukana rikansi vanu rifanye siasa shaka rjakansi vanu haudea. Tikautsa wa Komori waone tofauti ya ufanya siasa na udenose ndrongozi jiriu harmwensi na unjia vi prive ya ma autorite. Donc tikautsa wa Komori warambuwe ukana ngabo diferensi ya ufanya siasa na diferensi ya udea na diferensi ya udenose. Ngo park. Donc ils ont des habari wa Komori raka ujabanu urjera hadisi wa Komori waelewe wa Komori waelewe ukana rikansi vanu donc rikansi vanu ri denonce rieleze ndongozi jiriu harmwensi donc kwezi wa Komori tikautsaha wanadamu waelewekana wa Komori waelewekana ngabo diferensi ya ufanya siasa na diferensi ya udea na tofauti ya udenose ndrongo. Amjokana ngabo jomkinishia kagabo wanama wajuhele wanai message yatu yinu shanga mtsaho rikubalie na ukana rikansi vanu rieleze zendrongo mbi zijiriu harmo masiwani hatu. Rikansi vanu relezo wa Komori wajue zendrongo zijiriu harmwensi ya hatu, wajue zendrongo zifanyiwao ne yezi yarenge masiwa ya hatu, yezi no arenga yezi hatu egozi shamvi. Shatika utsaha relewane ukana honjia vi prive hau vi intime ya mrotorite politiki. Par exemple, leo kamru hajabanu hakansi vanu ngabo watangazaji wakunjia harmaila vi intimu ya president Zali ngamono hama ekanswele wanai ngamono hama yabo kartu fanya siasa shayabo ngari depaseo ndrongo boko kejabili rifanye hauleo siwono mafoto ya zungulia Fatihu ya renga ya tilwa hariye demarche ya hejau yohenda nai haujau timpakani detaye ngamono hama yabo karisu fanya siasa shayabo ngaride yao. Donc mwanzo wa Komori waelewekana vanu ufanya siasa tiudea ufanya siasa tiunjia mongoni hoziungoni hamanadamu peu importe reka mru raisi reka ministre ngamono hama leo hojarkensi vanu rabukana raisi fulani harenge mru jau harenge mwana mme harenge mwana mshe hau jau ngamono hama iyo harmaila ula ubinadamu wa hatu na ula msanganyo wa hatu na la master ya Kikomori ya ukatunjia haruma ye siasa shaya unga njiao haruma zidwa. Donc ekanga buma wa nyanyasi wambao mirongo hamandi yo shasi wasaya kartu partage efikira hiyo efikira ukana mrungu jobanu yavumbuweka raisi wa daula harenge mwana msha harenge mwana mme hawala na mwana mme haujau iyo ngamono hama iyo
ngereleveo haruma ila vi intimu yahe na iyo kaitsunjia haruma siasa tiparona handani ngabondwa jabanu warenga foto la ambari hari hava gauni haujau li diplo haruma e réseaux sociaux ngamono hamaila kaitsunjia haruma siasa na yabo ngarjua ondo ukana azali ngurondonai ngarjua ondo kawandu walona e azali ne famille yahe ngwarifanyili yaunai iyo droit ya hatu rijebanu ridenose rizambe ukana zenrongo ngazibirao nai rieleze tena wakomori warambuwe ukana wanadamu wanu ngwarifanyiliao nai rieleze mkomori yarambuwe ukana ngurendwa nai ni azali ne famille yahe izo ngarichuwao ngasima conscient ne zenrongo izo ukana ngwarifanyao nai ngabo wana hatu wa wao ngabo ze violi ngabo ndo dhulum za kizahao no kwa sujuha waridailia wambie mahakama ukanati jao ngarelewa upande huo ngarelewao ukanaza linguru na irene familia sha mimi Amirim Madi sanangash comme bien sûr nsina ukadakori mriajibanu ya njia habari za nguoni ya mleye salamu alaikum tukufilani ya mji ndongo za nguoni hawe ya njia fatihu ndongo za nguoni hawe ya njia zali ndongo za nguoni mimi nsina upartage fikira hiyo ndamina parce que ekarende le harmo mondo uo mondo wazidwa wa njia vi intime na vi privé na ngo za muoni yabo kartsu fanya siasa shayabo ngarjao harmo azidwa nongarjua ukana ufanya siasa tizidwa ufanya siasa tiudea ngamjokanga bwanama wajou nelewanai shayo de fikira hangu sanangashike mwa aninga manzo wandu waelewe redifferencier ufanya siasa na udenonce fezi jiriu na udea na unjia vi privé ngamanzo wakomori waelewe mbabio kana ngabo difference donc ekaro kubaliana ukana ngarfanya siasa garanzo maendo leo mjema harmwensi rukubaliana ukana garanzo daula ki uhaki shaya bunga bondrugo kejabidi rinjie shande amzamondro sanangashike mwa makalimana babanu yanunga nangaje mimi Amirim Madi karukubaliana ukana garanzo daula ya ki uhaki garanzo releze mkomori ukana ngurendwa nai garanzo komori hatuma udi basauhe shaya bunga bondru ngabo mwendoboko karna ujua rimjie ngabondongo boko karna ujua rizambe karna ujua leo garanzore leze mkomori ya elewe ukana ngurendwa nai ya elewe ukana efamia zali ngemtabishao ya eleze karna ujora be ukana garanzore leze mkomori ya lamuhe ya sopareni ya jukana ngurendwa nene famia zali harditse na rjevanu tsena rideye rinje za muoni rinje na zanguoni amfikiri hama nsujua ekan soelewa nai shayaba ketwende harma essence njema yaba ketwendelea harma essence ya ufanya siasa donc tijohanza wanama wakomu wanama wawanilia udaula haki ya madami rikensi haruma ya siasa rikensi harma daula haki uhaki ridenonce dictature ngamsa mondro ridenonce dictature parce que ye droit ya hatu rambi ya zali ne famille ukana zendongonga zendauna yi relezema ministre ukana zenrongonga zendauna yi ukana ngamwende sawi ensi hatu na yi zenrongo tsinde helinu vatsina udea vatsina unjia zamoni ezabili tsena ezasaya tsena ngebili kubalena ukana ekale orjabanu rinjia ambari première dame rimjia zanguoni rimde ya rimtsuwe nguo shanga bonro bokori beri kubaleno kana batu ngasina wadzadza hatu peu importe ngamjukana ngamtsenanga mwasumero ngamjukana ambari zenrugo yafanya o katsufanya ndo parce que hauno faina haviolewa kachamba sijao no ule mzadza mwana kajaju saleji amba ukanati jao yambakanga zenrugo ngazendao nai ngabo wanasho hatu wenji wa violewao no première dame kajazi denonce hadaza haone mkomori nguranda nai hadaza kajazirongoa yabo abo première dame ngufanyo nai izo ngebidi urizi denonce shanga mfikiri hama leo watu sisi ekale urija ridenonce ridesera rimjia zanguoni ramba ukana hava ya gauni haujau rimvumbu nai harumwe vi intimu yahe yabo iyo ketsure leve harumwa ila siasa ranzori ifanye ketsure leve harumwa la maendeleo ya hatu
na ula mkunzi wa hatu wa shikomori na ila kulturi ya hatu na ula utamaduni na ula master ya kikomori yo kaitsudungana. Donc tujohanza wanama watukufu ni wastehe yu rikubaliane ukana rido diferensie ufanya siasa na udea. Ile unge jokiri negociateur ngujo chabanu ya deye. Jele boko ujo chabanu hadea. Shaya bo sisi batu kesubiri haiva tu rideye hamadae. Parce que kari he ya ridea yabo ridungu zila kabtabori njia harma je ngebili urikensi bakisha harma linya hatu ridenonce et dictature. Ridenonce rambezi chiruna yi rambe ukana yezinge ndabuna yi rambe ukana umwendo tsindehelinu ma ministri wanu ngwafanya hazina yi azali Katsurumandro première dame Katsurumandro Fatihu Katsurumandro parce que ibidi ya saidie yambie mzee wahe ukana ngufanyo nai katsumwambia shahakansi ngumshangirio iyo droit ya hatu ngarjo zamba iyo ngarjo zamba na iyo ngebidi urizambe na iyo ngebidi reincite mkomori ya zambe ya eleukana zenrungunga zendabu na yi ngabo tabu mkomori ngutabiho shami yonso partage wa komori hemaste yahanyu doudeya nonjia zamoni peu importe autorité iyo minsu partage mbabiyo wala emruv jofanya hizo iyo shua yahe shamimi ngamono hama demba kilintiti hangu kechabiri njie haruma essentiyo parce que ekari njie haruma essentiyo yabanga ngabondongori bidir kubaliane ekale oba jamkomori banu hanjia hamde ya belu hamjia zamoni hau hajabanu hade ya msaidi hamjia zamoni mru wa siasa shayabo ngebidir kubaliane rongo yabanga baju jafami ya msaidi ya dewe ibahe hau jafami ya belu ya riposte bahe yaburi tawe dira yaburi destabilize harima mbwana hatu parce que yabwe mbwana ngaijao yazidwa na bala rambao ngarfanya usiasa rabanga rafanya ngaranza udaula kiuhaki rabanga ranza maendeleo mwema rabanga ranzo nsi hatu ibasauhe rabanga ranzo mkomori yarambuwe ukana yensinge dauna yi sheka yola mkomori urishulio hajabanu hariono sisirfanya usiasa abanga mtojitia bangu abonda mimi bangu ngamtojitia bangu mrasu jobanga ni vize mru haungani potujidwa mru eke mkomori hajabanu hajauna miri madi hakansi ngudeyo ngude mru mshazali hamjeza nguoni hamjo gaunini ngude ufatihu haba fatihu ye jao jale mafoto ya zunguliao ya fatihu ya dezio harma ila vi intimu yahe haula mwendo wahe hariye demarche yahe yo hede hamama na mshe donc mimi nsu partager upande huo parce que ça n'engage que lui donc kale utijaba nutside ya hizo tside ya mbari tside ya zali abanga mtojivumbwa mimi simde ya tsiwanja za muoni shayabo la mkomori undungo gujamba ka banu amiri haba ngufanyo siasa no hajangu njo zanguoni yabo kartsumdunga yabo kartsoni sa mwedo mwema kartsoni sa image njema harma wala wakomori waridunga hawala wakomori wadunga ze fikira za hatu donc tujohanza wanama wakomori hamadami rwanilia daula kiuhaki tujo watafadhali rikensi ribakisha harmeli nya hatu ya udenonce ya ufanya siasa ya holeze mwanansi mkomori ya rambwe ukana zenrungu ngazendabu na yi tijuhanza tena mwanansi mkomori rishine rimramene a la raison hata ya elewa ukana vanu yensi ya hatu irengwa mateka yensi ya hatu irengwa ni fami ngende siwa inayi ngabo tabu haruma yensi ya hatu yabo tijuhanza ribakishe haruma essensiyo haruma essensi ya siasa haruma essensi ya siasa bekari bakisha haruma upande huo ngafikiri hama halele mkomori maudu ngujo shida la muhe ngujo ridunga haruma ze fikira za hatu vanu ngabondongorele wao tena ngaruchu wao kana mwanatsi mkomori wae katuanza changement yo ngarele wao kana mwanatsi mkomori peuple ya komori yo peuple spécial parce que yo peuple beaucoup rahake tushida ya rambu ezijiri komori rahake tushida ya rambu kana changement shinu hinri shanga mjukana ikari da harmo modo wurije wala mwanatsi mkomori
rahayatula muha rahayatule wakala changement shinu hindri rijaha jahari uno ngaride yao ngari pono hansi ngari njiyao azali za muoni wa nguoni ngari njiyao la ivi intimu yahe shayabu karna ushidari la mwe nansi mkomori. C'est ça l'enjeu, c'est ça ye nzirulu harmwe hadisinu yabu nansi mkomori leo ngari joko ushidari mla mweche gebidiu nansi mkomori rimla mwe harma zila fikira za hatu zila kri dalarmu za hatu zila fikira za hatu na ule makalima ya hatu jode baba nuhoni usiku ba un jour ambese nansi mkomori ngujo paroshinda ya elewe ngujo paroshinda elewe kana vanu wanu wababifu warungo harma za rezo sosio vanu wamba ukweli ekeni wakati jabana ngartungwele za nungo nzima ueleukana no zanugoti jau yabu nansi mkomori maudu ngujo paro lamuha ngujo paro buha ematso ya eleukana no ensiato banu yurengwa itaji ngebidi risioma bareni shaika leo nansi mkomori haja hundu jar kansibanu ngarsungu puano hansi ngarsungu deya yabo yetoma ngamono hama ngionde mevu parce que karna ushidar la mwe nansi mkomori parce que rikubaliana ukana rikansibanu he maisha maziro yaliyo Komori. Kwezo wa Komori rikansibanu homfungwa wasambi rikansibanu en l'occurrence de ma prisonnier politique rikansibanu homrengwa mateka wa Dr. Salami eleo garjoka ushinda rifanyeje hate nansi mkomori ya juhe ya sopareni yende yafungwe sambi hawende afungwe Dr. Salami hawende ya tsahe mahakama ya Faisal Mwanyanyasi Mwenyezi Mungu jomrehemu hawiya Nasoro hawiya Salimu ekanga rikansi harumo mwendo unu ya ukana ngaripono hansi ngaride yao donc wanama ngamjuka ngabubamvi wajo dele wanai shayoti problemu yonge na ngashe umimi fikira hangu heni mnduge na droit yambe yuzu ya fikiri batina offense mru batina udea mru shayo droit hangu nambe yuzu ni fikiri ukana no gebidi urizie wanama wakanti ubanu wade yao hema stahini wanikao ni waishelezi ukana ekare ndonda mwomondo uo kana ushidari waswili haruma ilambwena ya hatu gebidi uribakishe dans le bon sens ribakishe haruma ye ligne politique ya hatu ridenonce ezanogozijiro Komori Komori ya eleziwa ukana azalingu rendo na hii iyo droit ya hatu rikati banu rambe ukana no azalingu fanyo nai sena mimi wami nga mzambu ukana yensi ya hatu yurengwa ni mateka ni fami ni fami ya kamili warengensi hatu mateka ya bunge bidi rihundre namna rihundre strategi rihundre makri hata relezem Komori ya rambuwe ukana ensirengwa mateka donc abale ala salinu yena mnaje rujuka ushinda relezem Komori ya rambuwe kensi hatu yurengwa mateka namna jerujuka ushinda rilamwe ye Mkomori ya juokana ye zinrongo ngazenda unayi namna jeri jo ushinda rijuwe ukana relezem rilamwe mwanamsi Mkomori ukana ensire ngwa mateka ngabo dictature ngabo repression ngabo maprisonnier politique ngabo nroulawa ngabo viol ngabo délinquance juvénile namna jerujuka ushinda rilamwe mwanamsi Mkomori yabwe mwanamsi Mkomori ngarjoka ushinda rimlamwe ukanensi ya hatu irengo mateka ngabo violi Komori ha argument ngebidiru kane argument convaincant ngebidiru shide ruhundre namna ruhundre falsafa rishide rivenu mwanatsi Mkomori yala muhe parce que banu ngebidiru jonrongo banu sharhansi banu de maisha maziro yaliyo Komori sharhansi banu do ulamwe mwanatsi Mkomori yarambwe ukane ensila ila yahe yensila ende bidi ya jushilie yensila irengo mateka isho de sharhansi banu shaikarija rikansi banu ngaride yao ngaripuwa uno hansi ngarinji yao azali zamuoni ngarambo azali harenge mwana mshe azali harenge mwana mme ngabwandu watemwanye
iyo kaishu izo kazijaruhusu harma ila ufanya siasa wa hatu iyo kazijaruhusu hata harma ufanya siasa hatu, c'est-à-dire et vie privée ya presidera isi iyo kazijaruhusu iyo si problemu ya hatu si wa Komori de vie intime iyo kazijaruhusu. Et quand tu elewa na hii iyo ketsurime na politique ketu sanganya na ufanya siasa leo nga mjokati banu ni critique msaidie, ni critique belu na mbeka ngufanyo nai na mbeka msaidie no ngufanyo nai parce que nsinge dawo nai shanga mfikiri hama sina droit ni ketiba nide msaidie hau ni de famille yahe hau ni mjeza muoni ngamono hama yoti ufanya siasa shayudea na bonga rjokana karna ujua rambe ngarfanya usiasa redilkensi rideye yaba iso kasudunga na iso kasu converge kasi compatible. Donc wanama wa Komori watukufu wanama jamandami riwanilia udaula kiuhaki tijohanza ri hotukufu hanyu regarde ligne politique ya hatu regarde haruma zembwana za hatu haushinda hauwana ne daula kiuhaki hau denonce zenongozi jiri ukomori hahamba zenongombi zifanyi wao nema autorite wa hatu riwambi yeze kweli ukana no gamfanya una hii ukana no na mshange ukana no garanzao mahakama izo de zalavimu rikensi vanu rizambe senega mparo wanasho hangu wazaza hangu majamadami rikensi vazima ridenonce zifanyii wao ne raisi azali shamimi nsi d'accord ya ukana ni wangarie mru rideye mru hauri lapize mru hauri lapize mru hauri nje mru zongo za muoni hauri de mru dene famille yahe hauri de mwana azali mimi nsu partage ngam stehi izo yode avia hao shamimi nsu partage ngam shelezo Komori mimi parmi harme mashababi wako kritike Fatihu mimi kritike botasi bojioni bomasihu mi urema ya siasa yahe harma arze sociaux mi ufanya post mi huanzia miambakana Fatihu ngufanywa nai Fatihu nzo rishindane kisiasa nzo rishindane fikira nzo riweleze si wana wahe diaspora ukana zerunga zendau nai c'est-à-dire mimi mide mruwa handani ni kurema Fatihu harmandogo za kisiasa mide mruwa handani ni kurema mide mruwa handani ni kurema siasa ya Fatihu mide mruwa handani ni kurema ya SRC haula mwendo wa kisiasa wa hau sha par contre ekati jabanu tsone mafoto ya Fatihu ya deziwao harmaila vi intimu yahe ya deziwa ukane demarche ya heja jau ya trete wawe mazina pia minsi d'accord upande huo nsi d'accord upande huo nsu partage upande huo parce que Fatihu wala bani hatu ibili rimpare rije rishindane naye kisiasa ibili ripare Fatihu rije rishindane naye kisiasa baula bani hatu rimtore ya kisiasa rije rishindane mwanama sauti wa Komori ngamwelewa ze fikira zao shayabwe kaleo nono hachahade yabanu haride harilapiza halapizwa na shohato lapize diaspora yabo ketsubidi ridunge sensiyo ketsubidi ridunge riudzize parce que kaleo nono na wasai na Idrisi hajabanu haride ya siwa diaspora yabo kari rijele uriudziza yabo ngasiamadae yabo karsina diferenciatu ndasina nono mwana wa mtukufu ngarijua ukana nono yula pizza ngarijua ukana nono yula pizza diaspora ngarijua ukana Idrisi ujo jabanu haridea harizinga rasunti pia haridea harila pizza haritwaze nguo shayabu wala wana mahamadami jamada weri wana daula kiuhaki ekari haridea Idrisi rimjia za muoni haunono ride mwana mshono no yabo ngasi hamadae yabo njarume sansia no mwana mshonono wala mwana msho hatu ngebili rimstehi donc de mana njaba ukana ngafanya onro wala nsu wasaidia shanga mjokana ketsubidi rende mwedo hamadao ketsubidi
que tu birede moi do mandao ngebidi regarder la ligne politique yachu regarder démocratie ngamre jason robanu et carré do angalia il y a définition il y a démocratie kabati et carré do angalia définition de démocratie kabati hidwa démocratie do hambe izofikiriu démocratie do hambe izofikiriu watsina udeya mru demokrasi do atake raisi wa daula umwambe ukana ngufanywa nai do atake za institution wambe ukana ngufanywa nai yode ndemna demokrasi do hambe fikiraho vatsina unjia vie prive ya mru vatsina unjia vie intime ya mru quel que soit ye mwanadamu soit autorité haou citoyen peu importe yode sens ya demokrasi et kagaranzori nchi harma demokrasi démocratie ça ne rime pas avec les insultes. La notion de la démocratie ne se converge pas avec des insultes ou des propos à caractère méprisant et insultant. C'est ça la vraie définition de la démocratie. La démocratie, c'est comme ça. La démocratie, c'est de dénoncer, dire ce que tu penses sans offenser qui que ce soit ou sans rentrer sur la vie intime d'une telle autorité ou d'un citoyen. Mais c'est ça, mes frères, la définition de la démocratie. C'est ça ce que je voulais faire comprendre à mes compatriotes ou à mes concitoyens de rester ou de garder la ligne politique. C'est ça ce que je voulais faire comprendre à mes frères. C'est ça. La politique, c'est comme ça. Faire la politique, c'est de rester sur sa ligne politique, c'est de dénoncer les faits, les injustices, les répressions, les viols et les agressions. Mais c'est ça le sens de la politique. Mais quand aujourd'hui, on décide de venir faire la politique et rentrer sur la vie intime d'une autorité politique, ou d'un président, ou de sa femme, ou de son fils, moi je ne vois pas que cela va dans le bon sens. Mais c'est ça ce que je voulais faire comprendre à mes frères, que la démocratie ne rime pas. La démocratie ne peut pas être compatible avec les insultes ou les menaces ou les propos à caractère insultant ou méprisant. La démocratie, c'est pas ça. C'est pas ça. Parce que je vois des gens qui veulent me sortir la notion de la démocratie. La démocratie, c'est pas des insultes. Moi, je vous le dis en toute franchise, en toute honnêteté. Je suis le premier à dénoncer Fatihou. Je suis le premier à critiquer Fatihou. Du matin au soir, je suis là et je critique Fatihou, le fils du président de la République. Je le critique tous les jours. Je critique tous les jours les autorités. Mais je ne suis pas d'accord qu'on vient là aujourd'hui rentrer sur la vie intime d'un président ou l'insulter ou rentrer sur des menaces ou des propos à caractère insultant ou méprisant. Moi, je pense que si nous allons dans ce sens-là, cela ne rime pas avec la démocratie. Et je sais constamment que il y a des gens qui vont le prendre mal, mais ça n'engage que moi, bien sûr. Mais je ne vois pas, je ne suis pas d'accord qu'on vient là, qu'on insulte tous les jours, qu'on rentre sur la vie privée des gens et dire que là, nous voulons un daoula acquis. Si nous voulons vraiment un daoula acquis, nous devons fortement garder notre ligne politique, en l'occurrence, rester sur les dénonciations, dénoncer la dictature, dénoncer les violeurs, dénoncer le fils du président, inciter tout le monde à venir faire la politique, à dénoncer. C'est ça, mais c'est ça notre, c'est ça le sens de la démocratie, et c'est ça faire la politique. Mais je ne vois pas que cela va de bon sens. Le fait de venir là insulter, mépriser, insulter les familles. Non, moi je ne suis pas d'accord avec ça, et je pense constamment que si nous allons dans ce sens-là, que là nous faisons la politique. La politique, c'est pas ça. Donc wakomori sokawutsaha wanama rele wanukana karitsina droit rijibanu rideye karna ujua rideye e karambanga daula ya kiuhaki
karna ujuari deye et je dis non ngamambo non parce que vani e problème sinaba kanari deya e problème rikansi banu ngarsahau wa kumori warengariye ngarsahau ya mkumori ya juwe ukana ya turengo mateka ngaranzao ya mkumori ya juwe ukana ngebidiwi ya sopareni yena mnaje rijoka ushinda riesite mwanansi mkumori ya siu pareni namnaje ekali uri jabanu ngaripoa unu hansi ngaride yao namnaje rijoka ushida ri parce que banu bwa kumori ngabondo ngortso ele rabidi urelewe banu mkumori mziro ngarijua umanama ukana udea na urahiswa kairudea ngamjuondo umanama mtukufu ni ustayi usota komori ngarjokana wala ngwa rohitswa ngarjokana wala ngwa violeo wala ngwa saidia ma violero ngwa sabia ndo wazinji sifanya komori shale wohodea iyo ketu saidia yo kenaka ubadili ndrongo yo ngamrambuo kana ngamfanyo difference senanga masumendo zengo nabao ngamjokana udea na urahiswa kairudea kadoma jana shiwi shena rukubale na ukana ekale uridea ripuanu hansi yo kenaka ubadili ndrongo na vanu intellectuellement parlant politiquement rikansi vanu sirko babu hasababi fwaeze rezo sociaux rifanyi namna rijuse manatsi mkomori ya sihu pareni donc wabale alatsalinu ekale uridea rinjia zali zamuoni rinjia zanguoni rinjia bari rimdea rinjia fatihu rimdea zamuoni eizo ngazuka mshanje hinri eizo ngazuka mshidazi simwana nti mkomori hopareni non yabo tsideheliyo tside bon sanagashiko mwa ngamjelezo nrukana ufanya siasa tsiude yazidwa ufanya siasa tsiunjia za muoni tsiude ya tsiunjia viprive za waru yoti ufanya siasa na rikera vikwezi rikubaliane kihikma rikubaliane kifikira kiadabu na mastahi ukana ufanya siasa tsiude ya mileweka basi mrujo karavi ya jebanu sambia deziwa ya njilo za muoni ya njilo viprive yahe yabo imzwani kana ujibiwa yabole ukatambani sina ukubali sambia dezo parce que la raisi sina ukubali bangu azali ya deziwa ya njwa shamoni par contre ngamjo kubali ritsanganyihe ridenonce rambe zembi azali ya fanyao ngamonzwa kumori waelewondo watujofanya tafauti kama banu tijabanu ni defende muru njajabanu ni defende yezi tijabanu nelezem kumori ukana siasa tibudeya. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Harme point yo. Siasa tibudeya. Leo ngambjokaravi ni parwa komori rikebazima rambe non à la dictature. Rambe non azalingo fanyonai, rambe non azali hurenge tsiatu mateka, azalinge bidi urohe parce que uhibize voti. Et kaleo si jabanu miamiri madisamba azali hibize voti, yabo njamdeya. Yabo ti denoncer fezajiri parce que wanruwa unoka hibize voti. Shekaleo tsamba azali harenge mwana mme, hau harenge mwana mshe, iyo kejari husu iyo, yabo tinjia haruma ila vi intimu yahe, na iyo ti siasa. Iyo ketutsanga ina ufanya siasa. Iyo ketuendelea moti, ketuendelea na ufanya siasa, ketuendelea haruma yala maendele yatu ya shikomori, haruma yala master yaki kwa shikomori, haila kulturi yatu ya shikomori, iyo ketuendelea mananga mjokana ye kulturi yatu ya shikomori, ikanti ya mastehi, ikanti ha adabu ha ishma, haustehilana. Donc ekarja haruma sansiyo, yabo rita wa haruma ila siasa. Par exemple, quand si jabanu leo, si de belu ne famille ahe. Shayabo na shwahe kwa na ujibi wangaju jabanu wande wadene famille hangu, yabo rinjar mambana za famille na famille. Na ishu si de shari hansibanu. Ikale uti jabanu, si de msaidi yetimjia zamuoni, yabo mwanahe, par exemple na wali, kana ukubali ni demziwahe, ni mjia nungo zamuoni. Ni mjeza mwani ngujua njibu bangu ya bori njia geri za fami na fami. Par contre, kama na msaida ya jaba na honokati siyamba kama mze wahi ngufanyo na hii.
simkritike ti presor mo pado siasa shabungu jelewa kana ngabungu jelewa kana yo droit yangu donc ngamanzo Komori rijelewe rifanye tofauti ya siasa ya ufanya siasa na fanya tofauti ya zidwa na udea ngamanzo Komori yaelewe papiyo no wanama ngamjokana certes ngabajo uzirenga nayi shayo kabati problemu yonde shwa ya yonde conception yangu yonde namna mimi nifanyawe analyse ya kisiasa ya hangu ngebidi urifanye difference ya ufanya siasa na udea tizamba ndrovanu siono mafoto ya fatihu ya zunguli yao ya kaudeziwa harimo fiziki yahe mimi njaprécie parce que hanjilo harimo ile vie privée par contre nabo mimi ngamjua urukana mimi demruwa handani nikore mafatihu kisiasa mi du matin au soir mi uvumbwa fatihu mi uhanzia poste mi uwambe ukana ngufanyo nai parce que hanjia mbabahe parce que hangaria mbabahe ngwafanya unai donc na bondo yondo ufanya siasa na udea donc wanama wafanyao hizo tijuona hama msujua kan sufikirin kan mfikirin ro mfikiri nai omwende uwo wotsido mwedo wari hatsi banu ngari parao wa Komori rijebanu rikensi bazima ridenonse rambe zijiriwu harmensi ya hatu parce que yensi yinu ya hatu sonsi pia vanu kabasi mru ujoka ubadile nsi ya hatu totindasi kabana ula mru ho binguni ya jebanu yaje ya badile nsi ya hatu totindasi ngebiru kubalanukana ujoka ubadili yensi ya hatu tiputini hau side Marekani hau Joe Biden hau Donald Trump no what's do ko changer nsi yatu ujoka changer nsi yatu dasi wa Komori waside mwana tim Komori wala na kubelana ukana kabati mrujwanze nsi yatu hamade dasi wasi wa Komori yoke na ukiri kabana ujola mru yiho ya jansi nsi yatu ranasi donc yabonga mando nambe ukana ngebidiu si wanansi wa Komori rijuhe ridai ze haki za hatu ridai ze haki za hatu ridai ze droit za hatu rirecupere nsi yatu parce que yensi yatu rengwa mateka yabo ngamfanyo apeli riparua Komori hamanda mi ne mafana na mi rijerikensi bazima riwanilie daula ya kiuhaki rambe zizikiriu nezitokiri rireklame wafanye changement ridenonse zendongo zifanyiwao zendongombi zifanyiwao haruma yensi ya hatu parce que ye Komori ila ya hatu sonsi pia ila ya hangu ila ya aho ila ya fulani ila ya mru fulani ila hatu sonsi pia donc ngasina ye droit ya hatu rijeri kansiba no sonsi pia ridai rambe ukana ngabo dictature et dictature ngebidi wishangewa shansunga muhono tena wanama wade yao ngamstehi yonde shwa ya hao shanga mono hama e karendo nda haruma omwendo uo yabongarjo di destabilize wasi parce que ngabo jumka mru belungu jode ziwande ne famille yahe ngejo hebanu iriposte yabo redestabilizea yabo richawe ila dira donc minja juhanza richawe ila dira ribakishe haruma ila ligne politiki ya hatu ribakishe haruma ula mwendo wa hatu rijebanu rambe riatake famille zali politiquement rambe ngwafanya unayi riatake gouvernement rambe ukana ngefanya unayi riatake wandu waluna zedawe warenga zedhoma na za kisiasa warenga majumba ya kisiasa waranganya zemali riwambie ukana ngwafanya unayi iyo droit ya hatu si wa Komori tsenanga rijo uzamba karna ula wa uzamba ngarjo do zamba ngarjo do zamba heni usiku ngarjo jabanu ribabuhe emwanatsi Komori yaramu yeukana no tijau stop zendongo ngasenda ina Komori sharijo tafadhali uwanyanyasi watukufu tena message na kanzanje ni beba no kwezi watukufu wade yao wanrwa siasa armaze rezo sociaux ukana yabo mwikarendo nda harmu modo uo karna ushinda riba ili
karna ushinda rijuse mwanansi mkomori yasoma bareni, karna ushinda riconvaincu ridisuade mwanansi mkomori hauri mlamwe mwanansi mkomori yasopareni kanga ride yao siasa tiudea walanga mjuonro ukananga bondu wazali wakuja banu waridea ngabandu wazali wakuja banu waridea esi diaspora waritrete zidazo nsipia hamanono amtojo example ya nono jabanu haridea shaleo ke jabidi ridunge sansiahe parce que kale nono hawi Idrissa hajabanu hadea riheba tu ridea yapanga siamadao ngabidi ronise difference ya hatu dasinao ngarijua unro kana wandu warongeze yesi ya hatu ngwafanya unai ngwa uwao ngwa violeo ngwa hibao ngwa rengao malizada ula shekari jabanu riwadea wakati tufanya siasa ngebidi urijibanu riwadenonse riwambi ukana ngwafanya unai parce que iyo tsindeala vimu nekari jabanu henu siku ngari donoseo ngaramba uzango ziru komori badie mkomori maudu ijokiria la muhe parce que mkomori hasiuha ye mkomori raka tujua changement bwa komori yelo rungo mimi nanzoro kubaliana mkomori raka tujua changement shinu hindri shekaleo ngaranzoro la mkomori hazido na kufuru ya mkomori kana uparo la muha ngebidi urende haruma fikira na taratibu na stratégie politique ya kisiasa rojoshida la mkomori parce que un jour bekene usikur jaban garsuwa bandongo nzima ya kisiasa yenye mrengo mateka maudurija yenye mrengo mateka badi mkomori jukiria la muhe jukiri mkomori mala ya siwa ya la muhe shai karijaride ya bwa komori ya mkomori karoshida la muhe nongarjuwao ngamjuwa ukana ekare dofanya difference udea na urahisi wa kerea dea yunga mjuo wana matukufu ngamjuo nro ukana kairi udea rana urahisi yunga mjuo sha ekare charma definition ya siasa na demokrasi kabati hidwa Buhari donc yo demanda na kabtsandrejeze regarde ila ligne politique ya hatu ribakishe haruma ya siasa ya hatu ridenonce rambe zenongowo zijiri ukomori ukana zenongonga zendabuna yi na ribakishe yabo parce que ekaribakishe yabo laanla kamaudu mwanansi mkomori ngujobu hai matso maudu mwanansi mkomori ngujolewa ukana ambwesebala fundi faridini zilakweli zenogamba zilakweli bwesebala mirim madi zenogamba zilakweli bwesebala komormanza zenogamba zilakweli ekaribakisha armelinyo ya denoncer shekarjale wa mirim madi hajapanu hadea hanjia zalumoni zungo zamoni hanjie mwanahe hanjia ambari yabo titawedira yabo nsofanya siasa yabo sijarma zidwa no siasa tizidwa donc kwa komori sinauka mleha ku nsoka ujabanu nivehe message yinu neleze wanama wansi wa kumu wanama jamandami ni mafana nami ribakishe siasa rifanye siasa ridenonce Fatihu senanga mzamo mdekina niku denonce niku atake Fatihu tous les jours shami umatake ribakisha arma siasa parce que ulabani hangu ekale utijanga mumdeo yabati shindiha nonja shindiha unogamina ndugo zinji za mwambia za kisiasa shikale utijati mjia zamoni abuta tishindiha abuhan shindi no mimi kajanshinda donc ungamparua na mahamadami ne mafana nami ne mafanya kisiasa madami ribakishe haruma ya siasa ribakishe haruma e politique parce que ufanya siasa tiudea ufanya siasa doheleza zenongo zijiriu duhamba uwezi wa hibao zemali za daula nous dénoncer et ma violeur nous dénoncer et mahakamamai yafanyiwao nous dénoncer zetwabia za kifujari zifanyiwao harumu nsi hatu iyo de siasa ikovumbula iyo de demokrasi ivumbulao iyo de definition ya demokrasi donc si johanza wanama mkiravi rende harumo mwendo unu si johanza
wana makwezi watukufu rende harmwe sansinu mjerken tibadzima rambe e dictature redenonce dictature hene rungombi zijofanyiwa harmwe nsiyatu ritsidaze sharizambe ukana ngazenda unayi heni mru ujorenga maliza daula rimdenonce heni mru jo viole rimdenonce heni mru jo tozam heni mru ujo hiba rimdenonce shariti kensi harumazidwa parce que e karkan sarumazidwa yabo kartufanya siasa nunga mzamondro ufanya siasa si hidea tutezamruchere tutozamradabu ngam mjuondro kana orgari ulili wa wanahatu riviole wa wanahatu rirenge wazemaliza daula zirengwa pia ngamjuo ka zinungo zinu pia zifanyiwa shatsi johanza ridonose wanruwanu parce que karidonose wanruwanu ngarjo hunra maudu mkomori ngujo jari dunge shikale mkomori haja haono ngaride yao shanga mfikiri hame mkomori ngujukana ushinda yaje yaridunge. Donc izo ndezi habari bwa komori nsinauka mleha ku Mwenyezi Mungu ngujo mjala karibise mwaha mwema ribise reveyo njema mjila kwa mwaha ujao ukane marehama kamwa benze Mwenyezi Mungu jala ensi hatu ibasauhe riunde wanrua siasa wema wanzawe ensi hatu wabadili ensi hatu ya kamwa benze Mwenyezi Mungu jala 2025 ikane marahama nasi ifaye ensi hatu Mwenyezi Mungu jala ridwanzana risudo yengana mana ishodeshe yonde usilamu wa hatu bayonde namna rijo ushinda ribadili ensi hatu ngamjua ukana Mwenyezi Mungu yohere wanansi raisi ufano nasi donc yabonge bidi ribadili zilania za hatu zirahatse zenia ridwanzana ba insha Allah maudu Mwenyezi Mungu ngujorerea raisi mwema ngujorerea madhamana wema ujua unzensi hatu kana urerea madhamana wai hamada wanu yabona rombedumwa rishange ula mwendo wa hatu rikane mwendo mwema rikane linyi politiki njema rambe ezarihusu ezatihusu ritsambe parce que ngamzamba nro ngamwasume yeni vie privée ya rais hau ya citoyen iyo kejaruhusu kana mwanadamu halala na mwanamme halala mwanamme halala na mwanamshe izo kejaruhusu izo vie intime iyo vie privée ya hatu ndongo amadizo izo ngarjo wana ritsifanyiliwazo wana hatu wasifanyiliwazo iyo ngarjo wana hata kana ukubali rifanyiliwazo shaka mrumra jina hauno kangu fanya iyo problemu yahe umuhimu nda sisi wasi ne famille hatu ritsifanyiliwazo riprotege e famille hatu donc wakomori yabo ngarjo nana uskwasa ya bonne année à tout le monde. Mwenyezi Mungu jalia yensi yatu basauhe rikanera yaribe mautorite wema yaribe raisi mwema ribadili ula mwedo watu ridwanzana ikamwa benze abo assalamu alaikum.